Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropc.net. Pred nama je danas novi test, pred nama je auto prikolica proizvođača Zaslav, a koju nam je na test ustupila trgovina autoprikolice.hr. Sigurno ste čuli za njih, jedni od vodećih prodavatelja auto prikolica na našem hrvatskom tržištu, a model Zaslav 235 SU poseban je po mnogo čemu. Mi smo dobili model u konfiguraciji sa dodatnim stranicama, s tim da se ovaj model može konfigurirati i sa jednim redom stranica, a po potrebi možete kupiti dodatne module kao što su arnjevice, rada, mrežasti pokrov i slično. Međutim, u ovoj konfiguraciji čini nam se kao jedan od najprivlačnijih modela za mnoge korisnike. Po čemu je poseban ovaj model? Oznaka modela, kao što sam rekao, je 235 SU. Ovaj 235 sugerira njenu zapravo dužinu od nekakvih 235 cm sa nekakvih 130 cm. Takav prostor bit će zapravo prikladan za mnoge primjene i za sve one koji imaju potrebu prevoziti nekakav radni stroj. Na primjer, traktor, kosilica, kvad ili slično, savršeno će se uklopiti u ovaj prostor. Zašto sam spomenuo traktor, prikolicu ili kvad? Zbog toga što ova prikolica dolazi i sa odličnom funkcijom kipanja, odnosno mogućnošću da kao platforma se spusti i da možemo se lako uvesti sa radnim strojem, odnosno kvadom u samu prikolicu. Naravno, za te potrebe skinut ćemo ovu gornju stranicu. Ona se lako otkopča i samo se ovako izvadi. Stavit ćemo je sa strane. I sada zapravo dobijamo mogućnost ovu zadnju stranicu spustiti i dobijamo jednu platformu. Kada auto prikolicu nagnemo, ovako, evo ga, sad je auto prikolica zapravo jedna platforma idealna za prilaz i ulazak radnog stroja ili kvada, na primjer, na samu auto prikolicu. Naravno, kako bi to bilo izvedivo, prikolica je ovdje pojačana dodatno kako se ne bi oštetila. Osim toga, ovakva konfiguracija omogućava i lakši utovar nekakvog rasutog tereta, kojeg je potrebno istovariti iz prikolice kasnije. Tako da ovo je jedna zapravo od odličnih funkcija, a cijelo baratanje je vrlo jednostavno. Sad ćemo samo platformu vratiti. Ovdje se nalazi sigurnosni prekidač, ajmo ga tako nazvati, kao i ovaj pin koji spriječava nehotično kipanje u transportu. Prikolica je izuzetno stabilna. Prevalili smo evo s njom čak nekakvih 400 kilometara i prevezli smo traktor, kosilicu, nešto bijele tehnike i namještaja i u svakom slučaju prikolica je bila izuzetno stabilna. Nosivost njena je čak 525 kg, što je zapravo i nekakav standard za mnoge prikolice, ali opet spominjemo njenu kvalitetnu izradu i konstrukciju koja, ako ste ikad vozili auto prikolice, znate da se one znaju nekada onako i ljuljati i biti nestabilne. Kod ovog modela zaista toga nema. Mi smo čak se uputili na brzu cestu, autocestu i bez problema smo ju vukli zajedno sa teretom. Od nekih drugih posebnosti, lijepa LED rasvjeta, kao i sve indikacije koje su neophodne za ovakve prikolice. Priključak 7-pinski, naravno na automobilima gdje je 13-pinski, tu je samo adapter. Sigurnosno priključivanje, kao i kotačić za pospremanje kako bi prikolica lijepo stajala. Ovdje je i prednja rasvjeta, tako da je zapravo prikolica vidljiva sa svih
uglova gdje god se našli. Ovdje su i elementi koji vam služe za pričvršćivanje mreže i slično. Tako da zaista jedan kompletan model za brojne primjene. Punu recenziju i naš osvrt na Zaslav 235 SU možete pročitati na portalu cropyc.net, a osim same recenzije donešćemo i sadržaj kako se ova auto prikolica snašla u nekim zadacima pred koje ćemo ju staviti. Evo, dok sam vam ovo govorio, ja sam vratio odmah i ovu dodatnu stranicu. Kao što sam spomenuo, sve stranice zapravo možete ukloniti ako imate za tim potrebe, tako da zapravo samo ostane ovaj pod, a zanimljivo ovdje su i ankeri za pričvršćivanje gurtnama nekakvog tereta kako on ne bi plesao. Kao što sam spomenuo u uvodu, prikolicu na test nam je ustupila trgovina autoprikolice.hr gdje je ovaj model i dostupan. U ovakvom setu sa dodatnim stranicama sve kompletno kao što vidimo. Njezina cijena je 1400 eura, što je zaista fair ponuda s obzirom na sve ovo što smo imali prilike vidjeti. Kao što sam rekao, punu recenziju i druge sadržaje koje ćemo pripremiti korištenjem ove auto prikolice pronađite na portalu cropyc.net. Lijep pozdrav svima!